kubimenya we ai no mumishi kubimenya we kumanwa we isoro marugo kubimenya we ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Nta makuru menshi mfite, gusa ndishimye kuba ndi hano. Nayo makuru mfite, ndanezerewe kubabona mwese. Muri umugisha wanjye, muri umugisha w'isi. Nari nkumbuye hano hantu, nari nkumbuye kino gihugu, nari nkumbuye iyi si y'umwuka yo muri aka karere. Nari nyikumbuye. Rero ndamukiriza umuntu kwegereye mu cimbo canje, umumpera ukuboko umubwire ngo ndamuramukije. Yes. Hanyuma abaririmbyi bo muri Joyous wenda batari benshi baze dufatikanye umwanya mutoya, barimo kuza. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, abavyeyi bacu, abashumba, Bishop, Imana ibahe umugisha. Yaje kudusura kenshi muri kiriya gihugu, batubera umugisha. Musezeranya ko nanje nzakorera ibishoboka byose ngaza. Imana ishimwe ko nabishoboye. Ndashimira hamwe na komite yose ko mu by'ukuri kuntekereza ndira hakurya ni kure cyane. Peruka ngenda niba ari uko wenda nari mbikeneye cyane kugenda, tiwazubona ku rugendo, tuzubona ku rugendo ari rurerure. Uzuvuga ngo nishaka iminsi 3 ariko ndashika. Ariko nyine nabonye ku rugendo ari rurerure, mu by'ukuri nahaye agaciro kudutekereza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abantu bose batandukanye, inshuti y'abavandimwe, imiryango, ndabaramukije. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Bibiri givuga ngo Kristo uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Imana ishimwe ko mwakomeje gukorera Imana, natwe aho twari turi Imana ikabidushoboza. Turacari babandi muri Kristo Yesu, ntacyahindutse. Bwana sifiwe. Rero reka turirimba umwanya mutoya, hanyuma kugira ngo tuze kumva n'ibindi. Yes, nimubaridi mumbwire. Twari tuvuye mu muriro wa Sebeni, iringa Imana ibahe umugisha. Nonje munyemerereze nucishije kamake ya bukeya, wenda tuwaza kuveta nyuma dukurire ibintu tubigire birebire cyane. Yes. Sinzi niba bintu wo muri Alarm ari hano. Arahari. Mukomere wa muzeye amashi. Ndamukunda, Imana imuhe umugisha. Impamvu muvuze yankundishije ino ndirimbo ngiye kuririmba ya Leobot. Ivuga ngo wasoje papa. Uhabwe icubahiro Mana. Iyo ndirimbo iravuga ngo bese nakwituriki, bese nakugerera imirimo y'inokeza irantangaza. Wampaye umukamumeka umpaga kizaka kubuntu, ndagukunda nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Bese nakwitura, bese nakugereranya nane imirimo y'intoke zawe irantangaza. Wampaye umukamumeka kubuntu, umpaga kizakawe kubuntu, ndagukunda nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Akirindiri Ayimana we ikubere
akira amashimwe Imana ishimwe akubere haleluya irindi rimwe kandi akiri indirimbo abatima piparigeze visa bonere aloberi desaferiya kubere Imana ishimwe akira amashimwe shimwe mwami wanjye akubere akiririmbo mwami wanjye wamayumuka umeka kubunu umaga kisakawe kubunu nagukundasa gukorera nakuririmbi
inshuti yanjye aranadukurikiye muri rya kanisa rya mbere rya hano ryaho naje kuririmba hano anyaka mikrofone yamaye ariko ndiyaranze ura mwana karasobaganya ariko mukuri ko abakristo sinababaye kuko nari bizi neza ko hari igihe Imana izomerera neza niba uri mu butayu niba umeze gute turagera ahantu kure abandi niwuhindura amateka uwari umushumba kabunami nta kimwe kimuharira none niwe wimura abatwa akibika abandi mu gihe cye nta kimwe kimuharira haleluya ijambo rya nyuma dusirimbe kandi nubona gukirizwa ino birakugoye iriya nubona uri umuntu ukunda ibintu by'ibimwaji cyane hano ukabona ko kizwa birakunaniye ugatekereza ko ahubwo uzobyitwaza birabazokongerera zoyababwira dufite umwanya uhagije na gatatu zobabwira amakuru nubona unaniwe gukirizwa hano iriyaho uzorunduka uzosubira inyuma yaho wari uruvuye hano kuko uriya dore nzabake iriya iyo uri umusinzi baza bagufasha gusinda cyane kuko iriya ntiwobura ifaranga zo kuzigura ntiwoburaho uzinywera ntaho gufata nta kintu naki uba ufite freedom yose yo gukora icyo ugize gute ushatse oya ndababwiye ngo bakirizwe ino cyane kugira ngo mwivomerera amazi curanga umukunga papa ndasubira kuririmba abantu dusirimbiraho turi kandi ntimubzige Frank mwigere hano abantu babe basimbira hano sibyo mwigire hano ntimubzige Frank abandi mureka babahari mwebwe mwigirekera hano mwigire hano ese ko mute cyangwa mbamanure mwigire hano hari abari hano mwigire hano abandi mutatane twebwe turi hano dusirimbire hano sibyo iryo tangazo bishop yarariduhaye yeme muranezerewe cyane icana gatatu bakiturekuriye mureke tuzine nitumara na gatatu muzozamurane muzoze tuvete hano siko kwiza ramutse umuntu kwegera mubwiye ngo uzoze ngacuranga papa ariko ye mureke kumanwa ndaruririmba ishora marira natema tumara ubwoba dutuma nimba kubime